Dobro mi jutro. Noćna mora probudila me prerano. Bilo je čak 5 sati ujutro. Osim toga što sam imala noćnu moru, dan mi je krenuo uobičajeno. Izabrala sam što ću obući, ja sam jako neodlučna osoba, tako da je bilo teško odlučiti. Nakon toga, otišla sam na terasu razbistriti misli. Razmišljala sam o školi i uglavnom obavezama koje naredni tjedan nosi. Nakon ručka, otišla sam se družiti sa Hanom. Znate onog jednog pravog prijatelja koji je uvijek tu za vas? E pa, u mom slučaju, taj prijatelj je Hana. U miru sam čitala knjigu sve dok mi nije stigla poruka. Provjerila sam notifikaciju koja je stigla, a zatim sam nastavila čitati knjigu. Međutim, opet se začuo zvuk poruke, ali ovaj put to nije bila samo jedna poruka. Nije mi bilo jasno što se događa, a onda me nazvala Mija. Halo. Jesi vidjela što se dogodilo? Hana je objavila tvoje slike. Znate ono kako kažu, tada sam osjetila nož u leđa. Nož u leđa od svoje najbolje prijateljice. Hana. Od svih ljudi, Hana. Nisam mogla vjerovati da bi ona učinila tako nešto. Jesi li dobro? Okej sam, ne brini, hvala ti. Hvala ti što si mi javila. Bila sam jako tužna i plakala sam satima. Sve dok moju tugu nije prekinula. Ćeš doma s posla, ti poželiš Glovo. Fali sastojak, nađi ga na Glovu. Nema pelena, ti naruči Glovo. Pokloni, pizza, cvijeće. Nakon što sam shvatila da ni tugovati ne mogu u miru, odlučila sam doći k sebi. Morala sam naći način kako vratiti svoje samopouzdanje nakon onih odvratnih komentara. Isprobavala sam nove frizure i nove outfite. Ali ipak, na kraju sam shvatila da se nije potrebno mijenjati radi nekoga ili nečega. I ne, nisu mi potrebne nove frizure i nova odjeća da bi ja zavoljela sebe i vratila svoje samopouzdanje. Zaputila sam se prema Hani da mi objasni neke stvari. A vi nikada nemojte zaboraviti da ste posebni baš onakvi kakvi jeste. Molim vas, ne bazirajte se na tuđe mišljenja, a pogotovo ne na glupe komentare s društvenih mreža.